Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama, kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabat tantangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabat tantangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di